Pemirsa Jembrana ngusulang Jajebendu dados silih tunggil warisan budaya tak benda WBTB Indonesia. Tios Jajebendu Jembrana taler ngusulang kesenian bumbung kebyok miwah mali. Sedurungnya nih kesenian miwah budaya ring Kabupaten Jembrana sampun ketetapang dados WBTB sekadi mekepung jegok miwah tenun cakcak. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Ana Agung Komang Saptanegara Mausang, Jajabendu kausulang kesarengin kesenian bumbung gebyok miwah male melarapan sawetara pemargi. Ngawit saking pendataan miwah pengumpulan informasi ngenenin kuentenan sawetara kesenian wiadin ajengan khas miwah budaya lokal Kabupaten Jembrana. Proses inucap muatang galah saniswe. Karencanayang ring galah pungkuran tio saking internal taler pacang kejangkepin studi akademisi. Punike taler ring narasinyane pacang kaselehin malih. Dawag war sekali tali tulas kantos mangkin sampun nenempahan sani ketetapang dados WBTB. Jaja bendu pindah ke jaja sani melakar saking nyuh miwah gula Bali tur kaloktah pisan ring Jembrana katanyane kasuguhang ritat kala pemarkin karya kantos oleh-oleh. Ring kuentenan usaha kecil Sane ngaryanin jaja puniki kalimbakang ring sawetara desa miwah kelurahan ring Kabupaten Jembrana. Sekadi ring Batu Agung, penyaringan, kaliakah miwah baler Balai Agung. Selantur nyani ngenenin indik bumbung gebyok pindah ke kesenian khas masyarakat Jembrana, sering pisan kasolahang ring parikramo budaya Kabupaten miwah Provinsi Bali sekadi hari ulang tahun kota negara miwah pesta kesenian Bali. Punika taler ngenenin indik male sani pinake budaya utawi dreste kramo ring loloan sanes sampun ketami dokrin kantos mangkin kantun lestari. Hiasan male nganggen lakaran ageng sane kearak ritat kala nyangre Maulud Nabi Muhammad. Pengusulan Jaja Bendu bombong gebyok miwah male pinake WBTB wantah pinake pangupaya pemerintah Kabupaten Jembrana ring sajeroning lestariang budaya miwah dreste Bali. Mangdane nenten kaklaim oleh wewidangan tiosan utawi anggelianan. Melarapan penetapan WBTB inucap keaptiang budaya miwah dreste puniki sayan kaloktah tur kelestariang oleh para penglantur bangsa. Surya Dharma Bali Pos Kuningayang.